نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين musidɓe julɓe tedduɓe on weltanama on jarnama on tolnama ka radio Tamata FM hande kadi hiɗon neldaɗo ko tamoton ko kelɗi ko tamoton ko naftoron ka Tamata FM haray ko toli moɗon ka Tamata FM haray onon kadi koyon tamu fi oɗo telɗon oɗo radio joguitoɗon mo moƴƴa wallitoɗon oɗo radio ka publicité ji moɗon ka yiɗugol oɗo radio haray meɗen weltani on meɗen jarni on hande kadi ko welo welo molanago hiɗe wondi e ɓeɗo musidɓe meɗen honno koto Mouhammada Yaya haray hiɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko toli maɓɓe ka radio Tamata FM ɗo haray ɓe faala en wallitade ɓe faala en humpitude ɓe faala en makande fi kaɗo dina men e fi kaɗo haala meɗen haray hiɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko toli maɓɓe haray noon hiɗe wondi kadi toujours e ɓeɗo musidɓe me en wowuɓe ɗum ko oustaz Mouhammadoul Amin haray min innenen ko Mouhammad Julde Diallo jibinande bañal labbe andiraɗon bañan technologie service e lawol kisal haray ko saɗi moɗon ko toli moɗon meɗe wiya on tafaddal ya oustaz. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yawmiddin amma ba'd. bawe yetti Allah subhanahu ɗum nafa rewɗo on lorramo rewali on si wona Allah tabaraka wa taala hiɗen seedi nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah hina reweteɓe ko nelaɗo Allah heddeteɓe malama kala iwtirɗo ɓawo nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. haray hande toɓɓere meɗen nden hande inchallahu taala hinde wi'e andu dina ma e ɗengal yimɓe ma yani ko ɓurate wadde itimade ko pular ngal haray andu dina ma e ɗengal yimɓe ma mawɓe meɗen ɓen ɓawoɗo ɓe yuɓɓanno en deftere hino wi'e ogirde malal tawi nden deftere ɗon hinde mofti dambuɗe fiqhu ɗen buy hayso wi'ali ko ɗe fof buyno nder ton haray piiji buy hande ko hato jinɗen ka dina meɗen hari mawɓe meɗen ɓe yuɓɓino e pular ɓe wallini ɓe yuɓɓino e pular ɓe wallini ɓe wowli gimol gotol yani e ɗin gimɗi tentingol yani haala neɗɗo on ha ka hewti ɗon ɓe inni e miɗo himmiri yewtude haala pular kono newnane fahmu nanir jaɓugol yoga fulɓe no tunda ko janginira arabiya ɓe lutta e sikkitagol tuugiɗo e sikke e kuuɗe dewal yonatamo ko ni konngol ma kuugal mono ɗaɓɓa ko laaɓi sikke ala e mo on yo jangu pularji gorel wota ɓurni to welsidoɗa yawara saabu majjere an o girde malal haray ɓawo ɗon seeɗa ɓe inni saabu neɗɗo ko haala mo on newoto nde o faminire ko wi'a to ƴi'al neɗɗo on kaka haala makko newantomo nde o faminire ko wi'a ka ƴi'al en andiɗaɗe ɓe inni woɓɓe no tunda ko janginira yani no perda faamu haqiqa no famirte non hara ko arabu on tumɓe janginira ko ɗum si Allah subhanahu wa taala o yewti ka deftere makko o wi en wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmi mi nelali nelaɗo hay e goto sihinako e ɗengal yimɓe makko ɓe woni ko mi nelatamo haray en andi marnoɗo ko sikki ko hujja wigol nelaɗo ko arabujo kañum nanta arabu awa haray famata dina kan Allah subhanahu wa taala o elti nanoɓe haala maɗa kan jangoy kaya arabu wayliti addamma ka pular ma ɓe laaɓana ma e muɗum ko ɗum si hande wi'uɗen toɓɓere meɗen nden ko andu dina ma kan e haala yimɓe ma ɗum noon haray ɓay cheikh Mouhammad Yahayana ɗo en jonni tawi ɓe seeɗa ɓe waɗana en ko humodiri e ɗin tarihaji e himmugol e pular ngal haray inchallah tafaddal mashkuran majuran ya cheikhana. bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabi lumni wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. haray ko makuɗon kon haray koye kingal rewtete haray mawɓe men ɓe yewtino ko ɓuuri hewde kon
haray ko ɗi wonɗen tuggade enen kadi ɗowren inchallah o haray ɗen ƴetta e gimɗol introduisire ngol ɗon wiyetegol namuma e haala ma ɓay noon haray no woodi buy e men kadi ga haray hina fulɓe kono ɓay leydi men ndin ko leydi francophone hara en introduise ngol gimɗol ɗon e français continue ka pour no labano moƴƴi meɗe weltani on ko tolimoɗo sa aucune culture n'est supérieure à l'autre ne nous laissons pas phagocyter par les autres frères et sœurs pour les nôtres soyons de véritables apôtres c'est le respect de nos langues et traditions qui nous mènera vers une véritable émancipation et qui nous permettra d'éviter ce fléau de l'aliénation. Dans le cas échéant, notre patrimoine sera voué à la perdition. Teddingol ɗi namuji men ko andugol hoore men ɗum kadi ko naffa men naffa ɓiɓɓe men jokken juri mawɓe men haqqilirnoɓe wa ceerno Samba Mombeya men wiiɓe hita en jooɗo ha wareɗe ngal men ngal surre majjina iwdi men jangugol e ɗi haalaji men anda taarikaji men no yanya fondo men raɗoni ɓe majjere men e kadi no laɓɓina ɓerɗe men itta ko fanti e sunoji men rerɗina makuji men ɓanta fi leƴƴi men ko accunoɗen ñamude lakkere men heege e ñabbeeli ɗuuɗi ka men ruttoɗen tuten ne en daabeji remen fiino o bone iwraka men porto ɗaynuno yeesoɓe dawla men wi ko ma muynaɗe maɓɓe fi ɓantal men ko ɗum waɗi hande si huntoto haajuji men ko ma yahen ka maɓɓe hoore ɗoftare do men kono adden gande ɓantal ka men firen e ɗenɗe men jannen e haalaji men ɗum wonay sabu polgal men wano arabu woniri haala diina woɓɓe e men wo ko e makka ɓurata sellude dewe men kono fiyen faamu lutta teddule men so be ko matutoɗen e ɗi haalaji men e misal fiyo tabitu pulaku men yanyen ɗe duɗe men tambitoɗen ɓe karamokoɓe men ɓe janna e ɗe pulpule men sukaɓe rendiren ɗi haalaji men hita en hersirɗe ɗenɗe men ɗum wonana en aala men no jalbiren ka aduna men barakallahu fikum jasakumullahu khair haray ɗum ɗo ko muqaddima mo ɓe waɗani en ko humodiri e rerɗingol ngal ɗo ɗengal meɗen ngal tawata hingal mofti piiji buy e diina ɓe wi'ay wo si a wi a ɗaɓɓitay tariha fulɓe ɓen kono a yiɗa ɗaɓɓitirde ɗum diina kan a yanay sa wi'i a haay ko ɓe tawi kon yani aadaji maɓɓe ɗin tawa noon joni hinaka diina ɗaɓɓitirɗa a yitata hiɗen mari yoga e haalaji ndan usage en fintawɗen hiɓe inna mo acciɗi 12 noon o amali o waɗi hunde kaari min accatama ɗon tawɗen hiɓe wiya donc hiɗen hanano landitade ko honɗi woni ɗin piiji 12 ɓe wi ɗin 12 l'islam hino mari tugale 5 iman hino mari tugale 6 woni 11 ihsan hino mari tugalal gotal ene moɓe meɗen ɓen hari hiɓe famuno ɗiɗo naam ceerno Samba Mombeya ɓe maaki si a hoyɗi arden andinagol konngol imanu adande lajal reweteɗo tana allahu alah ko e makko mouhammadou nanginulal yo juulu e makko o hisnamo ha abadan ko wonandemo ɗum sowagol anda wajibiɗi e diddumu on ede fiiɗi e lamɗo sifarɗo kamal anda yeri ɗum ene laaɓe me en yo allahu hisnuɓe rokkamalal yani ɗo ɓe addi tugalal gotal e tugal islam yani wo si a hoyɗi si a helli fama attor andinagol konngol iman la ilaha illallah wo ko honɗum woni ɗum reweteɗo tana allahu alah ko e makko mouhammadou nanginolal ko ɗum la ilaha illallah mouhammadou rasulullah ɓeya tugale nayi hedditiɗe ɓe waɗoyiɗe kadi e gimol ɓe maki jul hoora zakka ɓawo ɗum si a waw hajja selu welsindagol simi jantino ɗi nayi huwirte juutay heƴata ndar to khalil juulu hooru zakku selu welsindagol yani simi jantanike mana ɗiɗo nayi huwirte juutay ka deftere an ɗo janga lakhdari janga asmayu janga muqaddima janga arrisala ibnu asir tuhfa janga khalil siɗi laaɓanama machallah o gandi ko ha ɗo himɓe maɓɓe ɓen hewtuno e soggugol
yani yimɓe maɓɓe ɓen e fi gandal kono tawi hande enen ko wi'ugol tigi tigi on mo jangi lahlariyu ɗum ko lekki lorra ɓe faami dina kanko ɗon haaɗi anda lahdariyu gayntaki hay babu salat julde a janga lahdariyu a salminta ko sujudu sahwi haaɗi usage sujudu sahwi so tawi o yejjiti ko ni wattirta nde dari ɗon few ko gayni fi korka ko asmayu haynande ara ha noggode dari ɗo si muqaddima ƴetti joni noon an se o lahdariyu tun hattuɗa a wi ko nden tun janggata hare ko ɗum ɗon tawruɗa mawɓe ɓen mawɓe few mawɓe ko ɓenni darto khalil naka lahdari dey daroy khalil ko ha yaw haka khalil ɗum ɗo woni tugale joyi arane ɗen ka l'islam ɓe yuɓɓiriɗe ni tugale jeegoɗen kadi ɓe maaki gomɗin allahu no laaɓe qadar malaika defte ñalande kulol gomɗin allah no laaɓe qadar yani ko bil qadari khayrihi wa sarrihi haray ñalande kulol ko ɗum yawmal qiyama haray e tugal al ihsan ngal hiɗe gandi ko nde rewata allah wasiila yidema salama yidema yidema ko ɗiɗo 12 ɓe maaki mo amali acci ɗiɗo e ko ɗi tindini kon fow o waɗi hunde kaari minen kadi min accantamo 12 ɗiɗo 12 12 on iɗen nande kono en anda détail 12 on jakka mahara woɓɓe andali barakallah fikum haray e ndaron farque yani différence molanaɗo hakkunde ko ɓen yamirayno kon e hande ka wonɗen ɗon ko ɗum mo dambi wonde manga haray piiji goo en tawruɓe haray o toñuɓe kala wakkitiɗo deftu yalti wi'i yaajinayi arsikehu o mantori ɗum ko tawal mawɓe men wata amo wi'ude o dambi fenande e men ceerno samba mo mbeya ko honɗuɓe maaki wata mbilɗo hona wata dawru wara wata mbilɗo ɗo umrone nayi sumogol wata ñaamo ko jiiɓi ko hirsante korteji e koyɗi ko durdinagol idan ɗum ɗo en tawrali ɓe ɗum fes haray ɗiɗo 12 ko ni ɓe holliriɗi ko ni ɓe yuɓɓiriɗi ko ni kadi allah subhanahu wa taala jantorani en ɗi fof ko alquran el karim eɗen andi tugale islam ɗe ɗon e yii ɗum aqimu salata wa atu zakata ɗo ɗo marwa amin komo sohra fal yasumhu ɗa kadi hajjum no selli yilti différence ɗimmo on hanki ɓe maaki wo julde nden e ko honno darorta mi landike on ɓalal e ɓaawo gorol aranol ko honno darorta maadi si gorol aranol ala réponse on ko daratako ɓe inni awa ɓay kono woniri wano mayrat no mayirta si hoore nen taƴi kono woniri ala diina mo laaɓe orno din tammum ɗum ɓe inni awa noon ɓay kono woniri wata accude fannano wodanma haqqil kono sellina anniyagol wata accu julde nden fannin hiɗa mari haqqille ko hino sellinanama anniyagol ngol hara juuɗe hande enen ko honɗum maɗɗiɗe usage e yiɗi jawdi aduna ɗayni en ha en hewti wi'ugol hande kala marɗo jawdi ko maɗɗiɗo goonga on andi ko sa nun nani goɗɗo ayni hay ko falɗa haalde kon ko goonga ɓenne a ɓurtini kono sa inni kanko ko goonga kan tigi o maɗɗi hare ko honɗum wiiɗa tawa ɗum ɗon ko fandam ko way himo mari jawdi o ko maɗɗiɗo goonga wimana ɓe heblaki fennugol addi ha ɓe wi'i si tawi a somoroyali engoro yani yimɓe men ɓe joni yeyitirɗa engoro juuruɗa engoro a sodata pas 0 ko ɓe somoroya engoro yeyitira engoro juula engoro ko ɗum si soda pas 0 tawi mawɓe meɗen ɓe kono inni wota accude fannana wodanma haqqil kono sellina anniyagol joni noon hino ko won ton ko kala somoroyɗo engoro yeyitiri engoro juuli engoro ha soodi pas 0 golle makko ɗe wontay 0 no woniri jarama albarka haray e ko wana noon en joni tawi ɓe fahin no woodi kadi koɓe yoɓani en e toɓɓe goo ɓe ɓeyditana en ɗe ɗo ko taliqa basit e cheikhana mouhammad yahya tafaddal inchallah tafaddal cheikh ara e yewtay ɗo kadi fi pottal e laaɓal ɓay ɗiɗo piiji fof ko ɗo yowiti ɗo yowiti e ɗum ɗo hara wiɗen ɗo leydi si ardini gandal tinnike e golle adday ɓantal
ballo on torama wona e polgal si gonga e muññaare werni pottal hay fino ɗuuɗi tew e busal darata ko neɗɗo mo ala i'al binɗi kadi jangata ko ɓaawo masal hutorsi ko yewtere marunde i'al musidɗo e piyande misal mo heɓay jango malal ɓaawo heɓude hande kisal ko ma gonɗina moƴƴina gollal sukaɓe hita soɓuɗi haɗu en desal ɓay hande kala mo landiɗa fi maral tawde haqqillaji serbiri wa mbosal ɓurɓe hewde ko jaboto ko maral awdiji ɗiɗi pullo hino noddi laaɓal arandi ndin rima ɓuttu ɗimmiri ndin cellal ñoña e ñabbeyɗi iwataka salana laaɓal pellet laaɓali heɓata ɓuttu e cellal jokkere enɗan hita fanɗirwa meselal haqqil dey hino duwa sorude si towi ɗengal lurre yo pottire hakkundeji men wa bullal ɓay ko fotti jebini fooli raɓi angal barakallahu fikum jarnama fota ustad toɓɓe tati e ko ɓe jantani en ɗo kon leydi si hino faala polgal ndiɗo wore gandal pellet no woni ɗo sa nelaɗo muhammadin sallllahu alih wa sallam ɓay ɓe ari ɓe tawi makka oustaz hari fof feeti ko ɗum si ɓe inni nelaɗo feeti on andi si goto heeɓi hakkille hakkude feetuɓe tun ɓe innayi tigi tigi kanko feeti na kanko feeti foppo fay feeti dewe ɗen wonti sama kala ɓe ɓortoto si ɓe taaro suudu kabanu ɓe kella ɓe wuuɗa ma kana salatuhum indal beyti illa muka'an wa tasdiya alhaali on hewtinino ɓe e jattidirgol jawle telen e carte haata ɓe mantore yimɓe jahiliya hino seedi ɗum mo jangima no sittu sora yani mallakatu saba e ko wona ɗum ɓe yettoma kamɓe ko kamɓe woni tappay ɓe carte sanga sattede hara heɓe folodira e goreɓe maɓɓe fi jawle seeruɗe ɓe jonna ɓeɗe hara hay worinɓe haccaka ko ɗum ɓe wiyeno bal majjere nde yahuno ha tawi ɓe surray hay ɓiɓɓe maɓɓe juuɓe allah inni wa ida almaw'udatu su'ilat bi ayi dambin utilat tuma ɓen ɗo landitoya ko honnum ɓe surrira on andi bakkatuji gono ton allah subhanahu wa taala haray hakken ko bakkatu on tiiɗi kon wona waɗɗomo landitate ko meeliɓe mo ɓe ko ɓen ɗo landitate wona o bakkatu ɗo allah wiyali mi landitato surruɓe ɓen ko fi honɗum ɓe surriri ko wi mi landitoy to surraɓe ɓen ene onon ko honɗum surruno o hakken ko tawi ɓeeɗa kanko debude ko ɓen ɗon wona e tuggede mum wono musique o yi allah subahana taala wiyata ɓe yimoɓe inna alladina yashtaruna lahwa alhadithi ko ɓen sodoɓe ɓen enregistrera yeeya ko ɓen ɗon allah mari haaji mum hina yimo won tigi ɓen ɗon noon kanko bude ɓen ɗon ko bude idan tawi alhaali on hewtiɗo nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓe jooɗi ɓe miijiti moƴƴa ɓe yahayno ko gaari hira ɓe wona toon balɗe sappo e balɗe sappo joyyi har heɓe rewdi allah subahana taala ɓe miijito kadi ko honno allah subhanahu wa taala moƴƴinirta alhaali yimɓe ɓen ɓaawo boni fas ɓe marno wona moƴƴuɓe seeɗa ɓe wona en jowo ani almuminuna fil hijaz no jeeya maɓɓe warakatu bun nawfal en rahibu bahira en e amrou bun nofayl en onontademo kono tawi ɓen ɗon hakken ko jama on wumi kon ko boni kon dawa maɓɓe wata yaltude woɓɓe maɓɓe arena jooɗo ga suudu kaba ɓaaro wiya allah haare ɗo tigi tigi on miɗe ko wiɗa ko kono hakken ko jama majji kon a yaltata wiya waɗe maji nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓay ɓe miijitike allah subhanahu wa taala wiɓe siɗa faala ɗo moƴƴa haray a jangay ko ɗum si allah atti jippingol iqra jangu iqra bismi rabbika alladi halaq halaqa al insana min alaq jangu anda on taguɗo sa andi taguɗo on anda kadi ko o tagi kon haray aduna on udditanike ma karama koɓɓe ɓe maaki ka kalimatu iqra ɗo o hino soomi développement aduna
e fiilakara e gande hedditiɗe ɗen fopp naata e o aya ɗo ko kadi atti jippade e si a innama iqra janngo ko jangete koko winda ko windirte ko aalaji ɓe ndaha ɓen be moƴƴina e kaydiji ɓen ka winditeno be moƴƴina on tuma karambi be sette Allah udditi haqqille banu adama e créyugol joni ɗiɗo piiji okkay ɓe hakkille créyugol noon joni aw ko honno kala kamo be moƴƴini ɓe ɓina ɓe wuura o wandi enen ko ɗo faljinaɗen no ɓe wino nane ka oya gaño on to wino sana kanko e wuurata hande ɗum wontani e yani loore tawi kamɓe ɓe andi ko ya moƴƴi ɓe kereyi fof enen ɓe inaɗen ko yen consomme ɓe addi tindol ka meɗen ɓenni o yani porte ko maccuɓe julɓe ɓen ko kamɓe gollata ñaami ɓe tawi hiɗen moƴƴina fayande ɓe yulkitinde ɓe addi wurere ɓe tawi hiɗen saña feete o ɓe inni pileti no ɓuuri yawude ɓe tawno hiɗen moƴƴina sagare kañum maga e kumare ɓe addani en ko hande ko wiyete pañahoy e ko nanditata e muɗum ɓe accintini en ko tawno ɗe ɓe jokkini en ko ɓe jokki kon ɓe hollali en no jokkirte no woni en iwi ka wonɗen ɗon en hewtoyali kaɓe wonni ɗo hari en moƴƴinayi en neɓidi e maɓɓe duuɓi ɓe hollali on no moƴƴirte ha hande en moƴƴinali ko ɗum waɗi moƴƴirali en jasakumullah no woni rusal addi noon joni ɓe eti ha wawɗen wo colum wonkun e nder ñakka no woniri ko on tawi hunduko kon koko watta to wo to fulatun kamila moƴƴi boni ousage ko ɗo yiyo ton goɗɗo no durma ɗi ara ha ka kine hara hay heɓugol ide ittugol ɗiɗon o wawata ko be o yaha ka poor o ñoƴƴa tinde nden o ndara se bato on kostali ɓe addali ko ñittorte kadi kilnex est ce que alaali ha siwdali amin do ɗi ɗuuɗi Allah subahana taala wi iqra janngu wiɗen madda yani kereɗo bindolngol ko golleteɗo développement aduna natirey ɗo bismi rabbika inde jomima diina kam fof nate ɗon sa andi inde Allah anday ko Allah faala sa andi ko Allah faala ko ɗon diina kam halaka on taguɗo o tindinima no toon piiji tagaɗi ɗin kaɗa duwaɗi ɗaɓɓutude ki sallande to hoorema ɗin tagaɗi ko ɗum woni ɗi matiére ji ko wona janguede fof ko fi tagaɗi ɗin ko ɗum ɓe yiɓe ɗaɓɓiti barakallah e terti fi en no alkhaliqu ta'allamu almakhluqat no woni ko ɗum si tawi ɓe majji ya'lamuna dhahira min alhayati dunia wa hum an alakhirati hum ghafilun no woni haray ko ni e kaɓe wi ɗon iqra janngu e ko ɗon Allah subahana taala atti jippinde dow nelaɗo no woni o waɗi ɗum ɗon masdar yani ka ruttete fi moƴƴugol aduna e lakara haray gimɗi ɗin no mari toon piiji buy ko waytan ɗum annude nda Allah hara ɗo mari ko ɓeyditel seeɗa haray on weltanama on jarnama fota haray cheikh mouhamadou yaya min weltani ko on mi weltori on musidɓe ɓen kadi weltori on haray fellite o mako mon ɗo o hewti e aduna allah on ko ɗuuɗi musidɓe ɓen no welti hiɓe windande ga ko laaba ko saɗi moɗon ko tooli moɗon haray noon min inde annen ko mouhamadou julde diallo jibinande bañal labbe andiraɗon bañan technologie service ko waɗi simi filliti inde nen ko saabu ɗi makuji mon ɗo fi en wawu janngude ngal pular meɗen ko bañan technologie service meɗen mari defte 9 firaɗe e haala pular ɗum foof ko fino langue men on famora no o andire eno o kelɗira eno famira dina kelɗen e dina haray min on miɗo tawa e weltaniɗo o moƴƴa inchallah haray tigui tigui on o weltanama o jarnama fota haray continue ɗon kono si wonata ella newnen udditen anten on mbay haray woɓɓe no jenti en daren ko honɗum kadi ɓe makata e welo welo koɓe weltani on kon inchallah haray tigui tigui on hiɗen ka Tamata FM inchallah haray numéro ji ɗin ko wowɗi ɗin ko 628 49 75 83 hiɗo wawi noddude haray tigui tigui on hatta hejjiden inchallah e ko noddoton kon haray min jonniti on cheikh o weltanama on jarnama inchallah aray e weltanike auditeur ɓe ɓen e Tamata FM nam Allah okku radio on polgal amin ay yewti fi mum ɗo inchallah e koko oustage koko ɓe maki kon ɗo haray ko welsidare jama on nam ara noon ɓe wiya e so goɗɗo accintinima ko jokkuɗa ko o hollalima ko makko kon no jokkirte hara no hulɓini fota noon o ɗum portoɓe wi o quiconque assis sur deux chaises et mal assis ara o jooɗaki no wodi e juuɗe ɗiɗi ara a jooɗaki il faut jooɗoɗa e wotere ko ɗon kadi taw hiɗon ko ɓe gotindina Allah few ara nawigol ko ni e ni oyi waɗo sen koɓe maki kon kadi son ƴetti o couvre-neu ko wonɗen ɗumannade ɗo haɗi en fof ko Chine habbiɗen yimɓeɓe yeeyi ɗo ɗumanni en kono marɓe hakkille ɓe wi teelaɓe men ɓen kadi no wawi moƴƴinde
en kadi fuɗɗi moƴƴinde ko on tuma ɓurtuno moƴƴude ko ɗon ɓurtuno moƴƴude Pellet. ɓayani en sooda ɗum 20.000 ɗuma teelaɓe men ɓen noon e joni ɓe yeeya en ɗum moye woɓɓe hay okkay pellet en andi ko teelaɓe on moƴƴinde to kono No. haqqille men ɗen dogi ko ɓee to no woniri kono alhamdulillah rabbil alamina haray iɗen yewta kadi fii gol gimɗol ɗo wolen fii ganda needi e gandal jarama ɓay haray ko ɗum ustage maki ɗo on fi jarama sa hara wi en hara nafay mo heeɓi ne aali hara fayay mo heeɓi jannali o neɗɗo si a yiɗa heɓude layifu jannu si a yiɗa heɓude taafu needi nin fii no moƴƴiri ko lontoma jande nden fii no labira ko tambitoma no wi'a kala ko yiiɗen ka ɗatal ko heɓi kaka gatal faamen noon fota barki few hina jawle jokki e nder ko wuuri ko maayi no yalta e nder ko maayi ko wuuri no yalta ngel ma hita toñu jala wi'a goto e goto ko nene fela ne iren ɓiɓɓe men ɓen tawhidi nani si hina ɗum haray ko yangi boni si ɓiɓɓe ɗuɗiri wa koccu si ne'aka haray nafaali ɓeygu hita barmin ma letta kono foccu si sali ke ɗofto julma janggu ɓuri hakkil babu walla puccu on jiyaɗo tawɗo koyo bungu e ko boni mo haɗamo yo accu ɓay no saati o yani si lengu ɓe mawɓe men ne'irɓe en keccu Allah newnu tambitoroɗen ɓe mangu shukran jasakumullahu khairan cheikh mouhamadou yaya mawɓe mom men koɓe jonni on nde ɗo inde koɓe faljali few ɓe taw ɓe waɗanta on inde nelaɗo tun ko ma ɓe watta ɗon annabi yahya hiɗon jogui inde annabaɓe ɗiɗo haray mi weltani ko inchallah nam haray ko wona noon en nani kadi nde ɗo yewtere e sifaninen fi needi kañum maga e gandal nam kono hari en gaynali e ndeyato on nelaɗo sallallah sallam e ma kono e no e gimɗi ɗin hikma no e gimɗi ɗin hikma nam mi faala ɓe yiltano en seeɗa ka ɓe wino ɗum sukaɓe ɓen soɓuɗi wota haɗu on desa tambi ko non ngol ardi ɗon noon ɗon noon sukaɓe hita soɓuɗi haɗu en desal ɓay hande kala mo landiɗa fi maral tawde haqqillaji selbiriwa mbosal ɓurɓe hewde ko jaboto ko maral barakallah fi shukran jasakumullahu khairan cheikh mouhamadou yaya nam en andi e wota soɓuɗi haɗu en yani desal no woniri nde yewtere ɗo nde aray nokkere tati nde firani on yewtereji ɗi a yewtereji mon koy jasakumullahu khairan si tawi banu adama on riba ɗaynimo o faggitaki ko dagi soɓuɗi hayni yani haɗimo ko laaɓi kullu lahamin nabatat ala alharami fannaru awla be kala tewngu tawata mawniri e ko harmi ko yiite ɓuuri handudemo ɗimmon ɗum koɗi ɓurata yaltitirde ko ɓeɗo hande jokkayɓe yani ɓiɓɓe yimɓe ɓen ka yaasi wi'a kañum jombata fewdoɗo sahi on no satti kono noon no engagé wadde boneji ɗin fof finance ko ɗon satti ɗon sottali barakallahu fikum haray si en ƴetti misal ɓurga raɓɓurude no jeeya e ko jasinta banu adama on ha hatta waɗugol zina nam no woni ƴette misal raɓɓuɗungal usage haray tippugol e koɓe maki ɗo kon goɗɗo heno yahude madina ɓay haare ko konakir ɗo wonɗen e wonɓe ɓen ka lawol kisal ɓe yaafa o ƴettiɗen ga misal areɗen janneɓe moƴƴeɗe weltaniɓe inchallah woɓɓe ɓen ko ga yori idan hara chaque jour o heɓoye 50 000 50 000 e nder lewru ndun himo mari 1 500 000 1 500 000 si tawi o golli 10 ans himo mari jelu boy himo mari e si tawi ko ennan on 1 500 000 ko 15 millions 10 ans on ko 150 millions no woni si o fuɗɗorino golle ɗen 18 ans ma wiyen 15 ans o woni ɗon 10 ans ha o heeɓi 25 ans himo mari 150 millions nam 25 ans o hewti ka o jomba avec 150 millions o heeɓi expérience e golle ɗen hima ƴettude 100 millions o fuɗɗora magasin o ƴetta 50 millions o ɗaɓɓa parcelle ɗum o fuɗɗo wadde batte nam no woni o jombira heddi ɗin o jooɗo on tuma wana hoore makko no woni suka mo 25 ans nam kono o wiya o jombata par ce que no satti Allah subhanahu wa taala wi'uno wa man yataadda hududa allahi faqad zalama nafsa mo diwi keeri Allah ɗin o toñi hoore makko kono oɗo ko jahili o anda ɗum woni nam oya hande o arta o
onni himo mari ɗo goɗɗo yahanteɗo masalan e quartier woɗɗitiɗo masala wiye wono kabele ma yesoto yo mari moto o waɗa 1 litre carburant ɗum ko 9000 francs si o yeehi o arti ko heddori ko 41000 misal si ko law o yahi o arde makko be hirande heɓo ko jaasi o pila hoye ɗiɗo e ceke 5000 oustaz ɗum ko 10 000 na kanko defi na oɗa defi barakallah naam si tawi 10 000 naati ɗon tawti 9 000 ko 19 000 nawoni e nder 50 000 on ko jelo heddori fanɗi ko 31 000 si tawi le woni ko beetum ɓay jokkayɓe ɗum ɓen ko ɓuri ko wulna e hoore nden o wiya ko susiji ɗin ɗuuɗi be susiji ɗin ɗuuɗa saabu ko wonki yani ko ɓanndu ndu wona yanganede ruhu on kanno wareede eɗen annduno banu adama e yewtano ko ɓanndu e ruhu a woni ɗo yewtino ɗum ɗo o ɗaɓɓa 1000 francs o wiya yimo ɗaɓɓude ko wulnira hoore nden fi timmintingol angal hakkille ɗen o fiima ko wiyete kon suka on royti andi ko sikariti ɗum maɓɓe gini ko suka royti eyo ko suka on royti suka on royti nam 1000 francs nam himo heddori 30 000 ko loyi wo ko loyi ko ya hoy ɗiɗo e oustaz mbiye o yara ɗum mo ñaami condi bantara yaray o heɓa ko ya hoy ɗiɗo e 1000 francs ɗum heddori 29 000 o inna ko ɓe yarasi muhim itta ronkere nen seeɗa si énergie ko 5000 nam ɗum ko 10 000 10 000 si iwi e 29 000 ko jelu heddi hiɗen heddori 19 000 nawoni o nattiroyamo 1 litre ko heddori ko 10 000 o wallina ɗiɗa majjere so woni ɗon balɗe 3 4 ma yontere nen ko balɗe jeɗɗi o heeɓi 70 000 waaliɗi ɗum ko buyno ɓe yeetomo harede hande fi kala faalaɓe toñude hoore mum no organisateur en leyɗo ma no andirɗon noon oustaz en ala innitude liyeji ɗi awa on tigui ya ha hewta kono nde wonno Allah subhanahu wa taala o innino ko o yurmaɗo jiyaɓe ɓen iblisa organise ubaldu o ɗaɓɓi ko sakko ko haɗa yimɓe ɓen natugol nam fi kala natuɗo haray o ala hujja yawmal qiyama hay hunde nam koko wiyete soware oustaz hakkille molnaɗo no gollira toon nam wonande joom haqqil kono andi ɓeya la yaqilun ala hakkil nam actarum la yaqilun o immoɓe innama ha sa yaha soirée ande aɗanta ko jemma nam goranen hiɗa bañi o inna miɗa wakkili few a dawi noon kadi golle oyo gasi janggo ko dimanche mbiyata nam ɓe inna awa joni noon sa hewtoyi tigui tigui on coñci ma ɗin tuunay ɗum kadi andi ko a woni woppude par ce que ala woppowo o inna allah ala e ɗum o yaha ha ka dambugal o tawa woɓɓe no itta no sakki no dari ɓe nana taɗo ko yite jahannama won ɗo ana taɗo few nam yilto kay ɓuɗata o nata o inna nda rolle ko ɗum ittimmi kam ko ɓe mi naata ɓe inna ko jahannama woni nder ɗo wota naatu yimayɓe ɓen heɗodirta ɓeyano yimmude ɓeyano tappude ko soñdia wonande noppi bellet si a naati a jooɗotako a fawtatako ko be ama wujuhu yawma idin amila nasiba tasla naran hamiya woɓɓe gono golli ha lakkini allah ɓe naata yite wulgue ka naatuɗo o inna miɗo wakkili ɓe naame landotoma ko allah landima kon nam jahidu bi amwalikum anfusikum si o waɗe jihadi fi lawol allah ngol ko wonkiji ɗin kañum manga e jawle ɗe o inna mi wakkilike ɓe na naata ga tampina wonki makkin adda jawdi mani mi watta ka jiifa biye on e waɗay 25 000 ala sattinde koɓe ɗiɗo arti ko 50 000 eɓe heddori 20 000 ɓe naata ɓe yanga wonki kin bere ko kuddidi yiɗi wo hara iblisa heno welti ha ka 4 heures du matin ɓe immoɓe arta on andi ɓe ñamay 10 000 on si wuli ko ɗum wona yarrede ndiyam o 10 000 o heddori e nder yontere nde ɗin ɗon mottidire e jonte nayyi ɗen ɓay hara no himo kawa makko maka bappa makko ɗum ko ɗon andi haray ko talen 40 000 50 000 on tuma o naaɗo o wiya laamu ngon gollali leydi ndi wela oustaz o lappay ɗon ha heɓa 40 ans hara heɓali ko jombira ha hande kanko emo wullude no satti si hewti ɗon noon on sa famille on no toon andi famille be no woodi ɓen katakataɓe ɓe daroɓe na koto kaari be jomba in taha jajirawo inna mi waɗi complet 3 miñan o wiya mi waɗi to on nodde o andi toujours ko ɓen hiɗe andi enen ɓen kamɓe hiɓe hocca e mbuɗɗi woni nodde kisanko to me wonɗo aéroport kisanko kanko woni wadde valise on kañum manga e feere payram ɓe kafa ɓe jinga sifa ɗum kadi
ɓe yaha fayda ɓe ƴetta ka fami ɓe enna so yahani ɓiɗɗo yaye men on ɓe susta yeddude ɓe yare to kawan seyti Allahu akbar ɓe yaha ɓe ƴetta on ɗon ɓe adda suka mo 40 ans o jombani e goɗɗum ala tuma ɓiɗɗo makko on hino heɓa 10 ans o fuɗɗo janngugol o heeɓi 50 ans kanko jon galle on tuma himo heɓa 20 ans o heɓoyi 60 ans o randi e nder on 20 ans ko fanɗi o heeɓi wano ɓiɓɓe jeeɗiɗo ma o créyi aljetimaɓe wonande famille on o acci miskinaɓe ha o maaya tawa Allah subahana taala heno tikkanimo dina makko kam boni arsike makko on ɓe o sakititoɓen kam ɓen andaka ko jelo fa jasakumullahu nam haara ɗum ɗo ko tari e makko kanko suka on joni noon o andi ko waɗi ha ƴettuɗen suka on buyi kañum siko suka mum o woni jindoyde tefata ko wirtere nden huuli hina bone mum o yalti ɗon ko ɗon haaray ko ella kono siko suka on ella alay mum haare siko jibo on hiɗen andi si yewti ka o ƴetta e fewdo ɗo en buyi no jooɗi ƴettaka si o jibini goto kan haala ala si wona fiya sakko so wattiri on ɗiɗo ma tata on ɗon haaray on heeɓi ɗon awdi haaray ko ɗum ɗo ɗen cheikhana Mouhammad Yahya ɓe ɓanginani sukaɓe ɓe wota harmuɗi wota soɓuɗi wota jiiɓiɗi haɗu en desal nawwoni ɗo sabi haray ko ɗum ɗo ɓe rentini e ngol gimol ɗon inchallahu taala e weltanike ɓe fota jonni tawi fahen numéro ji nam numéro ji ɗin ha joni ko 628 49 75 83 hiɗen ka tamata FM hiɗe wondi e cheikh Mouhammad Yahya e Mouhammadoul Amin e Mouhammadou Julde Bagnan technology service haray on weltanama on jarrama fota cheikh haray min jonnita on mako on kadi haray noon ka fuɗɗode hiɗo mako no français goy mi anda si tawi on rottanta ɓen noon kadi seeɗa nam aray ko o wiɗen ko nam ay aray ɓeren ko min jokki kon nam aray meɗen waɗa ɗi gimɗi aray monde go kadi monde noon islam nam aray meɗen on monde inchallah aray ko ɓuuri kon ko e ɗengal portogal nam woni e ɗumannagol inchallah ko ɗum waɗi min introduction an on nam wammi inni ko ɓe souvent minen min wallito ɗengal ngal jaram ɓay hannde sa wallitike ko goɗɗo kon acci ko ma kon ko be o foole sa foolay noon an kadi ko a wakkileto ko ma kon nawoni o yii haray na ɗumani e poésie on e no waɗi dame buy sen daari wono sen daari introduction poème ji an ɗin fof komi watta e nder dente e komi yettoto slam ɓe anndi ano ɓen ɗon no anndi introduction on toujours ko yewta ɗum fi tawhid comme une louange à Dieu Seigneur de l'univers le créateur de toutes choses dans les saisons et l'hiver pour m'exprimer j'ai choisi les vers comme couleur j'admire le vert ça c'est ko ɗum c'est que ko ɗum a yagal ɗum noon ko introduction on seeɗa woluɗen fi kono ɓay hara e wi ko mawɗum men on ɗo ko yewti ko fi ko mako ɗon kon ko andu dina ma e haala yimɓe ma haray ko be yewten fi ka haala men haray ko introduise en ɗum ɗa ko fi woɓɓe no heɓira tun dambugal on jarama weltanama so yewti e yina par exemple pular wiɗen nene e baabe muyni pular finu mi tawmi miɗo wowla pular janɗumi e galle ɓe haali pular e ɓaawo fuuta kono ne'irami pular jannami bawon e haala pular baasi ñiiƴe min picco seede ko pular ko al ciddal poccal tural e pular ko mase arabu ɗen ɗa e pular ɗi jimɗi waliyaɓe yuɓɓaɗi e pular ko nema moƴƴo e kadi aala pular daali e tindi e haala pular no wewlina ɓerɗe janna pular ko ɓuri mi ngalɗinde ngal ɗengal pular tawde ko ngol konngol ɗon tun sakkitori lar barakallahu fikum shukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum haaray koko wiɗen kon cheikh Mouhammad Yahya toujours so tawi ɓe heeɓi tan ɓayɗe gandi noon haaray ɓe sifa ɓeɗo haren hato jina nokkeli buy kono no ɓe heeɓiri taw woɓɓe senato ko radio ɗo ɓe ɓeytani en e ɗiɗo ɗen andu dina ma e haala yimɓe ma haaray nokkeli buy en sifinake ɗo fi alaji babeli kaɓe mako no ɗon fi shirku e maki wonde maga komo waɗi on no naylitirji ndiyan ka sini ɗiɗiji o hawtiti ɗum o yooɓo o rampo o nanga wula si niwre heeɓimo o yonnorta si ɗon ka heeɓimo o feƴƴinta sonnaka yaraka ko bonnere tun haray ko ɗum ɗo ko pular ngal ni heno homodiri e dina meɗen kan hiɗen tori allahu subhanahu wa taala yo Allah subhanahu wa taala waɗu barki e zurriyaji men ɗin o renana en ɓeɗo ɗen yaltuɓe e jooɗiɓe o hokka arsigaji yaajuɗo daguiɗi waɗenga moƴƴa lande ko lande matata e muɗum
haray ko wano noon eɗen jarna kadi karama koɓe meɗen ɓen fof e talibaɓe ɓen eɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah subhanahu wa taala yoɓen ko ɓuuri e moƴƴude e joddi inchallah o yafano en feƴƴiɓe ɓen inchallah haray ko wano noon numéro an on ko 628 40 36 54 662 58 16 97 si tawi on tigui wawal noddude o noddo e kadi hiɓe wowi noddude boy sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ok haray cheikh mouhamad yaya ɗo no raɓɓiɗi kono haray ɗo wawi jonnude adresse mon réseaux sociaux ji ko Galissa Satina Diallo e ka page en Facebook ko le guide bien entendu libérateur évident pour une Guinée unie indépendante débarrassée d'ennui haray ko ɗiɗo 621 95 43 23 répété mo waɗon doyi haray woɓɓe no windude 621 95 43 23 on jarama haray mi weltani kon fotare musidɓe julɓe tedduɓe haray ko tooli moɗon ko Tamata FM hande kadi on heeɓi ko tamoton joguitoɗon moƴƴa inchallah haray ko yon tamu joguitoɗon ɗum ɗo moƴƴa haray o weltanama on jarnama min inde nden ko Mouhamadou Julde Diallo jibinande bañal laabe andiraɗo on bañan technologie service e lawol kisal haray ko tooli moɗon ka lawol kisal ko tooli moɗon ka bañan technologie service haray on weltanama on jarnama fota haray tigui tigui on koto Mouhamad Yaya mi weltaniki on fota noon haray meɗen ɓeyda on courage ude ɗum ɗo meɗen ɓeyda on hollude tigui tigui on ko waɗanɗon en ɗo on koko moƴƴi haray tigui tigui on kadi min holliti jama on fi moɗon haray yoɓe noddu on ɓeydon famodirde ɓeydon wallitade no ɗum ɗo layira no ɗum ɗo famora no ɗum ɗo andora haray mi weltori on mi weltani kon fota musidɓe ɓen ka lawol kisal hiɓe weltani on haray hiɗe wondi ga e ɗuɗuɓe maɓɓe hay koto Mouhammad Madina Sow hiɗe wonde e maɓɓe ka lawol kisal hiɓe sifude ɓen ɗon ko musidɓe meɗen ɓe wowɗen tawdede mum ɗo haray ɓe fof maɓɓe hiɓe jaam inchallah haray oustage Julde kamɓe kadi hiɗen wonde e maɓɓe hiɓe weltani en moƴƴa haray on e weltani keɓe haray yo allahu subahanahu wa taala on yinen e waynodirde leer men o yoni inchallah haray ko torodirɗen jeejidirɗen ko etagol faama kaɗo diina gollitira kaɗo diina haray tigui tigui on eto heɓa faamu selluɗo wano Cheikh Mouhamad Yaya makiri noon haray inchallah ko ɗo wonɗen e hattude haray meɗe wiya on sukran lakum wa jasakumullahu hayra haray tigui tigui on o weltanama on jarnama fota yo allahu malnu en yo hisin en haray en weltanike allahu subahanahu wa taala nde ɗo nawnare coronavirus haray hiɗen andi nde fewndike e aduna on kono alhamdulillahi rabbil alamin fewdoɗo jama on ko yo weltano Allah si nde ɗo feƴƴi nde feƴƴinali ɓe guurema haray ko ya welto ɓayre yii fewɗo kulol ngol no ɗoyti probléme ji ɗin no ɗoyti haray ɗen wiya yo allahu on sellin nawnuɓe ɓen fof yo yaafo julɓe feƴƴimɓe ɓen fof yo danduɓe nawnali ɓen fof rabbana atumim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Cheikh Mouhamad Yaya weltani ko moƴƴano jazakumullahu khairan wa barakallahu